Livi laNkulunkulu lisivetela ukuthi njengoba kwakunjalo nasekuqaleni kunjengaloko kunjalo namanje kuyawuhlala kunjalo kuze kube phakade ngoba livi laNkulunkulu linguyebo lingu-amen. uNkulunkulu wethu usicalo nesiphetho ungu-alpha na omega. Lo nkulunkulu lona lowalapha lephelo lelingunamane ngekuthi litenyeka sikhombisa emfuleni iJordani kubaleke bulephero usenguye nanamuhla. Lo nkulunkulu lona lowanqoba impi yemaMowabi nema-Amoni ngesikhathi senkosi Jehoshafati nayitawuthi abahlabele bathi bongani simakade ninetindlu taka-Israyeli, solo nguye nanamuhla. Yena loyo nkulunkulu lowenda tigide malephelo lamane ukuthi tibe ngumdumo wempi enkulu bese impi yeMasiliya seyivukelana yodwana seyiyahlasela, solo nguye nanamuhla. Lo nkulunkulu lona lowalapha impumbuthe ngekukhafulela ludzaka ayininze athi hamba uyawugeza emehlo emfuleni eSilowama, solo nguye nalamuhla. Lo nkulunkulu lowakhafulela impumbuthe wathi ubonani, yathi ngibona hlahla tiyahamba, solo nguye nalamuhla. Listen to me very carefully. Yekela kumati nkulunkulu umkalele umrestricte, yekela kutshalo sose ati kakhulu ngankulunkulu. Vumela nkulunkulu asebende ngebunkulunkulu bakhe empilweni yakho khona utewubona emandla langumhlolo. Amen.